Beto nga earthquake drill, ing pwede mo na ning City Risk Reduction and Management Office o Cdrrmo ning siyudad ning San Fernando para karang estudyante at talaturo ning Pampanga High School o PHS inyang December 17, 2025 king kilub ning eskwela. Kapag nasa ning aktibidad ning pasiknangan ing kebaluan ning komunidad lakwas na karang pipag-aralan, di king ustong pamagsadya at ustong kimot sakaling tumud ing masika na ayun. Party ay king training nung makanano maging ligtas at makanano makibatan king oras ning sakuna. Pepakit king highlight video reng pilan kareng sitwasyon king gewang earthquake drill. Paga nakamo naman na metong yamong simulation iti aginamit peking daya bilang party ning training. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tuto king Balen, susuyo.